аттанган тууган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн. Гүл коюп эскери ыйлабам, уулуңар жоокер эр үчүн. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагылам, уулуңар тир биз менен. Сезимди кыйнабагылам. Жан берип камбул кармаштан, кайткан жок кайра батыштан. Эстелик болду эмалар, түбөлүк отту жанышкан. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагылам, уулуңар тир турбайды. Сезимди кыйнабагылам. Жыйырма бир жоокерлерибиз баатырларча курман болду. Ошол курман болгон балдарыбызга арнап минут алып эскерүү жарыяланды. Согушта өткөн жоокерлерди эскерип Куран окулат. Сөз Осман Карыга. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Allah Teala'nın şu ayetlerin savabını oğan cergesinde ötken bir tuğandarımızın arvahlarına Allah'ın kabırlarında okulup cayların cennete olun. Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alim. Allahu ekber. Урматтуу Акрам Камбаралиевич, урматтуу ардагерлер, урматтуу чакырылган коноктор. Бүгүнкү биздин Советтер Союзунун 40-армиясы генерал Громов жетектеген армиянын чыккан күнү болуп эсептелет 15 февраль. Толук 27 жыл болуп атат. Ошолго арналган митингибизди бүгүн ачык деп жарыялайм. Albatta, Qirg'izda yaxshi so'z bor.
өлгөндөр, ескермейинче тирүүлөр барталбайт деп, мына ушул күн биздин арабызда азыркы учурда жок. Ага ин туугандарыбызды эскерип, Афган жергесинде каза болгон, андан кийин ошол 27 жыл аралыгында кайра өз мекенине кайра келип, ушул жерде каза болгон агаларыбызга Куран тилават кылып, бата кылып эскерип атабыз. Бул Афган согушунда бардыгыбызга белгилүү биздин Кадамжай районунан 21 курулаш досторубуз, агаларыбыз курман болгон. Ушул кишилердин атын атап, ар дайым эскерип жүрүш биздин парыз деп ойлойм. Азыр ушул кишилердин аттарын атап коюуга уруксат этиңиздер. Асаев Иманали Жээнбаевич, Айдаркен шаарынан. Бахрамов Сайдакрам Хамидович, Учкоргон айылынан. Жээнбаев Шарафиддин Фахирович, Актурпак айылынан. Даминов Султан Эргешевич, Хальмион айылынан. Давидов Барат Ташбаевич, Кыргыз-Кыштак айылынан. Каримов Абдухамид Абдурасулович, Учкоргон айылынан. Ожоев Абдулла Тохтаматович, Кыргыз-Кыштак айылынан. Каменский Геннадий Викторович, Кадамжай шаарынан. Кудайкулов Абдулашим Муратович, Бирлик айылынан. Каримов Садилла Асанович, Марказ айылынан. Мамаджанов Абдраимжан Ахиулович, Учкоргон айылынан. Мамаджанов Зайлабидин Сырачевич, Орозбек айылынан. Нишанов Абдымаджид Сыражидинович, Масалиев айылынан. Омурзаков Жеңишбек Латыпович, Күлгөн айылынан. Парпиев Замирбек Токтаматович, Орозбек айылынан. Рахматуллаев Абдурахман, Учкоргон айылынан. Розиматов Бахтияржан, Учкоргон айылынан. Исаков Сергей Викторович, Кадамжай шаарынан. Кудряшов Александр Николаевич, Кадамжай шаарынан. Султанов Рустам Миргазинович, Кадамжай шаарынан. Таштанов Дыйканбай Идрисович, Кадамжай шаарынан. Бул агаларыбыз ар дайым биздин эсибизде, жүрөгүбүздө. Сиздерге мындан ары жаштарга үлгү болуп, мекенчил патриоттулук сезимдерин окутуп, тарбиялоо иштерине салымыңыздарды кошуп, жүрөрүшүңүздөрдү каалайм. Бардыңыздар дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Урматтуу Афган согушунун ардагерлери, батырлары, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен жалпы Кадамжай районунда жайгашкан чек ара кызматкерлер аскерлердин атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздер менен биз ар дайым биз чек арачылар сыймыктанабыз. Сиздердин көрсөткөн эрликтериңиздер биздин бүгүнкү күндө сабактарда айтылып келет, эскерилип келет. Ошондуктан сиздерге дагы бир жолу ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөр менен ар дайым бар болуңуздар. Ар дайым биз сиздер менен сыймыктанып жүрө берели. Бүгүнкү күндө аскер комиссариаты Совет ветеранов менен тыгыз байланышта иштеп, бүгүнкү күндө бизде каттоодо турган ардагерлерибиз 231 бала. Алардын 28-и каза болду учетто турганда. Өтүп кеткендер, экөө майып инвалидтер болуп турат. Но ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө жана эле айтып кеткендей эч кандай үзүлүш жок. Дагы эле биринчи катардасыздар сиздер. Муну айтып кете турган болсок, военно-патриотический воспитание боюнча, биздин пландар боюнча жылдын башында ар бир айыл өкмөттөрдө биринчи болуп биздин афганисттер келип туруп, биздин сотрудниктер менен биргеликте мектептерде военно-патриотический воспитание боюнча сабактарды өтүшүп атат. Кала берсе, күзгү чакыруу, жазгы чакырууларда, ар бир отправкаларда афганистерибиз биринчи очередте келет дагы өздөрүнүн выступлениесин жасап, мына күзгү чакырууда 17 отправка болгон болсо, 17 отправкада 6-дан 7-ден афганистер келип туруп, балдардын военно-патриотический духуну көтөрүп, армияга жөнөтүп бизге жардам берип атты. Кадамжай Бириккен райондук аскер комиссариятынын 2016 жылдын
жетинчи буйругум негизинде жаштарды ата мекенди коргоого жана патриоттулук сезимге тарбиялоого көрсөткөн ийгиликтерди үчүн Советтик армиясынын Ооган жеринен чыкканын 27 жылдыгына карата Ооган согушунун ардагери Матраимов Кутбидин ата грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле Ооган согушунун ардагери Талипов Муратжан ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле Ооган согушунун ардагери Шерматов Абдулhamid ардак грамотасы менен. Ооган согушунун ардагери Эгембердиев Султан ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле Ооган согушунун ардагери Алымкулов Исмаил ардак грамотасы. Ошондой эле Ооган согушунун ардагери Каракулов Алимжан сыйланат. Митинг бүткөндөн кийин 2 номер бар экен Дом культураныкы. Ушуну менен урматтуу ардагерлер, урматтуу чакырылган коноктор, 15 февраль Афганистандан Советтер Союзунун армиясы чыккан күнүнө 27 жылдыгына арналган митингибизди жабык деп жарыялайм. Ata salgını yıkıp, can
сестраlar қайдасыңар? Оқ тиген, жаралуымын жатам боздоп, жарық күн қараңғылап түгенді айлан, аңдыча көктен түшө қалған ұшып, сестра пайда болды қайдан жайдан. Айғат, ешнерсе емес, қорқпа деді, жаратты издеп, қаны тағып тұрған, атүгіл қорғолатып оқтон мені, үстімді өзіменен жауап тұрған. Жан деген маға керек, саға керек. Сестра алғач өзің жашын деймін. Алықпай таңа берет, орытса жан шыдабай жаш илмеймін. Бұл жолы үш қауырғам сынған рас, алған сейт ажөнеле жанды суырып, садаға аз қалды дейт шыда біраз. Қарасан садаға дейт жап жаш тұрып. Жылмаяд бұл ойымды сезет дағы, аты ким, кимнің қызы чоочун тағы. Абирок bir туғандай күйет жаны, біріккен соғышта бізде тағдыр. Жаратты танып айтты, апкеп болды. Алдыда бор тоқтып өзі жылып, соңында мені сүйреп алмақ болды. Жатса да туш тараптан оқтырылып, толық кез 20-ға барған жашым. Қиналды қозғой албай назикеме, мен айттым қағылайын қарындашым. Таштап кет, келер біреу азыр елі, дағайттым, башқаларға бара берген. Анталбайым ақым жоқ деп алтырышат, оқ чулап бетіңді дат қара жерден. Қыз дәлі мені қарап алт бұрышат. О алтын, о сүйікті қарындаштар, бұл күнді қайдасыңар барысыңар бі? Бол соқчу ат қарғанды сестіралар, біздеге ақталбаған қарсыңарды. Бол соқчу ат қарғанды сестіралар, біздеге ақталбаған қарсыңарды. Чорқат. Жеңіш өрі. О, бұл жеңіш алыс жолға шыққанбыз, азабын чегіп бішқанбыз, серпішкенде жыққанбыз, жер астына түшкенбіз, асманға да ұшқанбыз. О, бұл жеңіш қиын жол, қиын деп кеткенбіз, көп сулардан кеткенбіз, өлім бирөө дешкенбіз. Қырылшар майданға құштай ұшып жеткенбіз, өзі теліп қатылған, пулемет болып атылған, қарышқыр болып қашырған жексурларды көргенбіз. Желдеттіге ашынған, қатылғанға қатылып, біз дағы жалын чачқанбыз. Замбірек оқтон атқанбыз, тізеден қанға батқанбыз, жолы шоңға айтқанбыз. Сен дөбөт, біз арыстанбыз, қачырып кере арыстандай, қачпағандан қырғанбыз. Кебелбей бекем тұрғанбыз, келгенін қайра қуғанбыз. Таянар тосын қалтырбай, ташын талқан қылғанбыз. Қол көтертіп көбіні, бетіне қара жапқанбыз, бетінгенін тапқанбыз. Даңаза қоуға бүтті деп дубалдарға жазғанбыз. Сұраған бізден жоғығат, сепіл бұзған селденбіз, жазбай атқан мергенбіз, жазбай атқан көнгөн елденбіз. Жеңіс жырын жаңыртып, жерге қайра келгенбіз. Жеңіс жырын жаңыртып, жерге қайра келгенбіз. Жағалбай деген жапан күн, әр ташқа барып қонған жоқ. Жарқымды жазар деп ұрғы ой тобы, жана жайлы боз, біргеле болған жоқ. Деген қыран құш, қырташқа барып қонған жоқ. Қылық туғана дем тұрғым ой тобы, жана сүлден біргеле болған жоқ. Дейді, оба, барымызды қадам жөністері. Азамат. Ата жұрт қиын күнге қауылғанда, айналсын әрбір
ulum çakılganda. Ağarıp atkan tangeden arkarlar ot koyt kulayda alınqa gidip kalatıp uyutubu cana cana sılgeç kurbum muayba cana cana sılgeç kurbum muayba kurbum muayba kurbum muayba бұл тұрмышта ешкім мұңайбасын деген жақсы білетін. Рахмат. Afgan Soğuşu'nun ardagirleri, hurmatly mehmanlar, bizden бүгүнкү салтанаттын экинчи бөлүгү Алмаз ресторанында уланат. Ошондуктан азыр баарыңыздарды ошол жака чакырабыз. Алмаз ресторанына карап жол ала бериңиздер. Bulbulday aşık sayrasam Ününü ben aşıkmın Vurulup gelip kuş bonbon Gülünü ben aşıkmına Gülünü ben aşıkmın Yedizgen ılı kulağım Kulağına aşıkmın Eti söykü tağından kulağına aşıkmına kulağına aşıkmın Sılasam benim dürüldü yoluna men aşıkmın Sılandan gitsem boş boş bol onunla men aşıkmına Ongineye aşıkmın aşıkmın oy aşıkmın aşıkmın Avat salıp çay vergen Çaynegiğe aşık mı Nazik yüzünü öldürüp Aynegiğe aşık mı Aynegiğe aşık mı Gerilip çapsam gitmendin İşine ben aşık mı Köp söylesem yaraşkan Dişine men aşık mına Dişine men aşık mı Sılasam benim dövüldü Şonuna men aşık mı Sılandan gitsem boş boş bol Onunla men aşık mına Onunla men aşık mı aşık mı oy aşık mı aşık mı Altını duymuş bilezik Koluna men aşıkmın Köpürögün düğrüme Öynügüne aşıkmına Cempirine aşıkmın Irga koşup sayrasan Sönülüme aşıkmın Ekip ettin nuskası Gönlünü aşıkmına Gönlünü aşıkmına Alır oktay balkılda Tamağına aşıkmın Adam için gügüzgü Cemalına aşıkmına Cemalına aşıkmın Aşıkmın oy aşıkmın Aşıkmın Men Raimov Nimatullah Uchqurg'on ayol hukumatining Afgan to'rag'asi bo'laman Afg'onistondan. Bugungi Afg'on o'lkasidan Sovetlik armiyasini chiqqaniga 27 yillik bayramini qutlab jatamiz. Shu munosabat men o'z atimdan
Uchqo'rg'on atından butun Qirg'izistonlik ardegarlarga tilegim doim tinchlik bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Bundan keyingi turmushlarida hech qachon so'g'ishni ko'rmasin. Biz ko'rdik, bolamiz bizdan keyingi avlod ko'rmasin. Shu bilan birgalikda Qadamjoy rayonlik administratsiyasiga, voyenniy komissariyatiga, sotsiallik jaqdan Saqto komitetiga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Hammasiga rahmat. Doim omonlikda uchrashib yuraylik. Men otajonim G'aniyev Qurbonbek, Afg'on so'g'ishining ardagarimiz. Hurmatli ardagarlar, sizlarni bugungi Afg'on so'g'ishining bayramini qutlayman. Bardinglarga baxt tilay, den sog'lik qolayim. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчеле араң жанган чок болуп, өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн. Eç kaçan uşul eç kimden mangayına bötön elde, bötön jerde bir internasyonaldık millet degen menen jigitlik milletin ötö жазылбасын маңдайга. Биздин жигиттерибиз бар болсун, биздин күчтүүбүз армиябыз бар болсун, дайыма тынчтык болсун, дайыма сиздерге жакшылык, бала чакаңыздар менен тынч болуп, эли журттун биригимдиге, дайыма патриоттук bir үлгүнү көрсөтө бериңиздер демекчибиз. Дагы бир жолу Марказалы өкмөтүнөн келген биздин алганчы ардагерибиз Сайдакмат Абдрахмановду райондук мамлекеттик администрациянын грамотасы менен сыйлап коебуз. Çok rahmat. Hurmatlı ardagarlar, sizler tıştanıp okup turayla azırkı kutlukta üçün sözdü Umayene sanatoriyasının başçısı Sultanov Halil Agaga veririz. Kutlukta üçün. Hurmatlı ulu SSR yerinin arnabısını korkup gelgen ardagerler. Sizlerdi aman esen gelip şu 27 yıldır bayramlardı ötkörüp atkanlar menen çın yürekten kutlayman. Ben sizlerge bundan arı yaşawanlarda birinci en gerekli den soğuluktu kalayman. Den soğulukta bolma. Den soğulukta bolsaňar Kırgız elinin geleceğine köp salım koşkan bolasınlar. Ben sözümdü kıskartıp ele aytayım. Bizden Qadamjoy rayonunda Umayene degen sanatoriya var. Anı köňüňizder jakşı bilesizler. İlgeri başkaça struktura bolup turgan mezgilde söz bolmuştur. Optimal paralelizatır bilmesilerine durabı. Hazır başkaça zamanlar özgörüp ketdi. Oşondoy bolsa dagı ben 2016 yıldır SEV'den biz ijarada turgan bolsak da 4 arda geldi bekerge es aldırışka söz verelim. Sotsiallik önlüğü başkanmasının başçısı Osmanova Gülbarcı'nı çıkarıyor. Salamasızlarga, hurmatlı Afgan soğuşunlarda gelip sizlerдің bayramыңыздар менен куттуктайм. Барыңыздарга тынччылык, ден соолук, бакубат жашоо каалайм.
ийгилик каалаймын. Байрамыңыздар менен. Тыштанып отырабыз. Азыркы куттуктоочу сөздү биздин Кадамжай райондук ДАСАФ деген уюм бар. Бардыңыздар жакшы билесиздер ДАСАФты. Ошо биринчи армияга жөнөрдөн мурда ошо жерден бардыгыбыз окуудан өтүп, водитель деген документ алып анан кийин армияга кетчү элек. Азыр ДАСАФтын башчысы себептүү иштер менен келип айта албай калды. Ошого Түрк лицейинин мугалими биздин полковник агабыз Асанов Мухдин Амировичке сөз берели. Ошо киши ДАСАФтын атынан, өзүнүн атынан куттуктоо сөзүн айтып койсун. Assalamu alaikum, hurmatlı bizden ardagirler. Ruhsat etsеңиздер, сіздерді шол Баткен облыстық құралдық күштерінің ардагерлерінің атынан, Қорғау министрлігінің ардагерлерінің атынан, өзімнің атымдан, бүгінгі сіздердің майрам күніңіздер менен чын жүректен құттықтаймын. Мен афгандарды аябай жақсы білемін. Мына 99-2000 жылы Баткен соғысы башталғанда мен Баткенде қызмет өтіп жатқан учурда şu Баткен соғысына ең біріншілерден болып, şu Ауған соғысының ардагерлері барғансыздар. Қайсы қара учурда болсын, сіздер ең бірінші кезекте еске келесіздер. Себептегенде сіздер қатардағы жоокерсіздер. Ардагер құралды алып сіздерді оқытыштың, тияқ-тияқ қайтыштың керегі жоқ. Ошондықтан сіздер ардайым сапта тұрған жоокерсіздер. Ошондо сіздерге үмүтүбүз аябай чоң. Сіздерге аманчылык каалайм, денсаулык каалайм. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар, тынч болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Рұқсат берсеңиздер, ошол ДАСАФтын начальниги менен суранып кеткеле. Андан кийин ошол катарда Акжол Загар Жокер деген биздин Кадамжай районунда, единственный Кыргызстанда десек болот. Аскердик патриоттук окуу борборунун атынан дагы ошол төмөнкү грамоталар тапшырып койсун. 15 февраль советтик армиядан Афган желкесине чыккан күнүнө карата жаштарды мекенди коргоого, аскердик патриоттуулукка тарбиялоодо көрсөткөн зор эмгек үчүн Кыргыз штаб айыл өкмөтүнүн тургуну, Ооган согушунун катышуучусу Карабаев Розубай сыйланат. Келип койсоңуз. Бул айыл өкмөтүнүн барбы бирөө жаным? Шундай эле грамота менен Кадамжай шаарынан Жалилов Акбарали сыйланат. Алга айыл өкмөтүнөн Кутсулов Ышкынбай сыйланат. Барбы? Кутсулов Ышкынбай. Чабай айыл өкмөтүнөн Шербатоев Акимзода. Шербатоев барбы? Совет айыл өкмөтүнөн Муратов Сайдали. Айдаркен шаарынан Дарманы Барап. Sağ саламатты болуңуздар. Чоң рахмат. Кезектеги сөздү Кадамжай райондук бириккен аскер комиссариятынын башчысы полковник Тажибедин Талиевичке. Дагы бир жолу саламатсыздар барыңыздар. Канча айтса да боло берет. Себебим дегенде действительно мына катарда турган ардагерлер бардыгы мага чейин айтып калат, ветерандар, ничего подобного. Керек болсо дагы чакырабыз повестка менен. Келесиздер барыңыздар. Туурабы?
Азыркы учурда майда айтып кеттим эле, бүгүнкү күндө действительно афганистер дегенде булар биринчи катарда турат. Биринчи катардан пока өчпөйсүздөр. Себеби эмнеге дегенде бая вакытка байланыштуу көп сөздөр калып кетти. Азыр мында кошуп айтып кетишим керек. Афганистер дегенде өзүңүздөр билесиздер, мына Баткен окуясында кандай болгондо. Биринчи очередде повестка барбастан туруп Афганистер келип турган военкоматтардын эшигиге. Эмне болуп атат? Биз барабыз, мамлекетти коргойбуз деп. Ушул жерден авторитетиңиздерге мына Орский событияда өзүбүз күбө болуп турдук. Биринчи очередде мына Кадамжайдан баргандарда мына сакалчан отурат, кайнагалардан болот, молодец. Биринчи болуп барып жактан Кадамжайды военкоматтан алды. Мен бияка келдим, Ошко келдим. Туура келдим деп барыптыр. Афганистан. Өтө приятно да бул нерселерчи. Дагы ушундай немеңиздерден калбаңыздар. Илай мындай тоз тополоң болбосун, жакшылыкка буйрусун. Жакшы эле күндөрдө мына эртеңинен айтып кеткендей мектептерге сабак берип жүрө берели. Мындай байрамдарда чогулуп көрүшүп жүрө берели. Силердин баарыңыздарга ден соолук каалап кетем. Ишиңиздерге ийгилик барыңыздарга. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен барыңыздарды. Чоң рахмат. Азыр дагы куттуктоо үчүн сөздү Орозбеков айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Аманов Рахмат Замановичка куттуктоо үчүн сөз берели. Оған соғышының ардагерлери сіздерді Орозбеков айыл өкмөтү ушул майрамыңыздармен чын жүрөктөн куттуктайт. Сіздерге узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, мындан дагы албан иштерди каалайбыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Эми сіздердин араңыздарда өткөндө дагы ушул эле күнү былтыры 3-4 грамота берип кеткенбиз. Быйыл дагы сіздерди араңыздардан Азамат аганын сунушу менен 3 арда грамотасы даярдалган. Советтик армиянын Оған жеринен чыгарылгандыгынын 27 жылдык мааракесине карата Оған согушунун ардагери Абдурахманов Шамши Жусупалиевич Орозбеков айыл өкмөтүнүн арда грамотасы менен сыйланды. Ошондой эле Саттаров Мукмали Камчиев. Ошондой эле Алмаматов Кенжебай Зекиров. Чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Рахмат. Ардагерлери биздин уюмга бардыңыздар. Татуустар, азыр Россия Федерациясынын Афган согушунун ардагерлеринин атынан ошондой эле Республикалык кеңештин атынан ветеран афганской войны деген орден келген. Ошол орденди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ракатов Хайдарали Каикович, ветеран афганской войны орденин. Ошондой эле Хабилов Исманали Оронбаевичке көрсөңүз.
Soğuşu'nun ardageri Nişanov Arapay. Külküme şeklim kurap bütken jürek, köngülge kelet degen oy düşürür. Köp kızlar kaygırışat Joldaşbekке, albay dep hiç bolmasa birden tarap. O çağlarında tarım yapma. Fotoğraf otağı. Öpüdüm mine köyünü öpünü çıkıp, beni aldap düşün okşup gittin jönü. Ayı katmay murdağıday jürgönügümüzün, başkalardı çürügünü başım jönü. Başkalardı çürügünü başım jönü. Öpmeysiňe joldaş bolsam ökünüş köp. Öpmök tügül alıp koyup kettiň jynak. Kaygırışat köp soğular sen gitme. Baygatpay barın suyup jürebediň. Bir tünden her jürekde birden tüne. Geride olsa minden bölüp, çıkıp sürütümdü çevirtümü. Beni tutmay müydü sen de sürüp temet. Sürütüm çürü gerisini gülüm Egerde birö bolsa senden bölek, je tutup süretlerdi gütöptönüp, sen tutpay ırklarında saktap jürgen süretler jirebersin gülümsürep. Tuğandar, balçanlara, mayramlar menen. Kiçine koşumçalı orada ben etsem, kiçine angene o tamam doğru kalkırda. Oşol üçün biz kanday oluşumuz gerek. Bir kuplet menen kırgızların da oluş gerek. Ötse dağı örgü tartıp köp kılım, өлkölөрдүн өзгөчөсү кыргызым, өртүп olup kökte жаңган өскүн бийик өрнөк болуp ул кызым. Assalamu alaikum. Bugünkü şu Afgan Savaşı'nın ardagileri, Adnan Balçandar. Bugün 27 yıllık bayramı özlemen. Bardığınızda sizler densallıkta kalayım. Tinç bolağınızda, bar bolağınızda, ömrünüzde uzun olsun. Nevrilerde, çevrilerde görüp tinç bolağınızda, bar aman bolağınızda.
Şu bugungi şu Olmos kafesida o'tiradiganmiz. Baringizlarga densoqlik qolayim. Tinch bo'lingizlar, bor bo'lingizlar. Shunday kunlardan yaxshi kunlarni ko'raveraylik. Tinch bo'linglar, bor bo'linglar. İşinlere ilgili ne sağlık kılar? Oradakileri kullanma olursa personel olarak bir cökelen çalışan çıkmayacak Başım hakkında arkadaşlar hakkında sonuçlarda neler yapmak istedi. Büyük manavlar şunlar istedim şimdiden sonra uzunlar daha başımda can kılapçayla güleveririz. Özünüzün batkası Osmanlı'nın yanına içine kepeleğiniz var mı? Hadi lan. Koç yapımlar buradan çok yapmadan demese